Okay. Dečevi. In. Akcija. Sprite, policija! Pritisni tu, močno drži, grem vas pogledat. Kam greš? Čakaj. Joj, pile, obkoljeni smo. Kaj bomo zdaj? Zadnje opozorilo! Veš, Mirko, kaj? Jaz se nam pusta tako strahovat. Kaj boš naredila? Kaj, boš že videl? Kaj se dogaja, Kle? Evo, To nič se dogaja! Pile moje, pa ubi policajca. Opadalo da ga još ono upali. Okrećuje ga. Odraga. Smo završili ovu scenu, molim. Odraga od Martina, evo. Već je gotovo. Ja ne bi prišla. Meni dobro. Tega ne znam,